Towar ajam ke pathijia for National Highway Authority of India Japan Pukonsi National Highway Infrastructure Development Corporation Limited mate thiak ben NHID swell chepare dengkon. Loboka ben ang pangcheng si Karbi Anglong ang bong nang werput si ha Manipur along ri Impal along supian kapachileng Toji Apan. Bode sangse NH29 bong priya towar kasalam bong maporabut section 7 nahore jam forest along le angkang alam along repen long le pata amen ketapon. Jasimet Puluni Salkul SK Mondol Lapen Aero Difu Salkul Mondol Chokomar SK Akorte Apmen Apiso Amen Angdir Piamen Lapen Adona Rap Amen Cekuciro Tumamen Si Plengset Kusi All Karbiang Long Development Justice Association Abidi Sarko Divinson Hanse Kirangkiat Hengno Lamte Pangdakon Lapen Labangso Aronre Kacoklem Tab Atuma Pan Pravjin Pendep Seraksi Sodak Pen Ingsaibek Nangko ATK Karbiang Long District Council Along Le Aprang Mate British Akaya Putpenta Jilapen Nahorejan Blok Adak Angbong Cape Forest Area Pusi Pangtek Konlo Tangte Kosonsi Forest Along Le Angkang Arlo Along Ama Jungjung Amen Kasetap Tangtar Maret Loputa All Karbiang Long Development Justice Association Atung Pen Lamte Arjupok Nasi All Karbiang Long Development Justice Association Ahin Pen KSCCM in charge Land and Revenue Lapen Joint Secretary in charge and Land and Revenue Atumapan Panongsi Pinpur Along Kapajirdam Manja Penang Kilo Abirta Kiron Hansi News Tech Report Pay News Dong si haya men tu mitang porial men si latum tijok pun pute mani ini kan ada ke it's a forest land everyone knows it la PCCF ta itu mana police forest land ko jalo anta latum mang ke koson si mane action en nai po bang ke geofo kan ta lo bang ke pajir erlo pusi pula sur bansal po PCCF la lo he la si alang si nang chithan lo itu pan mote non na itu mi hong mo bang ke reply bang ke abedan action ta abedan ako posasi palut bong olam lo las kamang hume mi alam he la bang ke mote aporial tuma men la dago ve ini ke forest la aporial men loksi ki job ko bang ke litum bang ta amen ke enak ko opini ani ke nasi la men ma ke nilik nang thang lo nang litum ta la bang ke humri dam tami arjudam tami ako list long ta hola su ateng ba jong sil langi ko te hola list long ta men ke thek long leki a compensation amount ko ta la dilip be la mondol ko ta do ko manjurong pharpi la ke duita apart long to ko men ke duita section long to ko angge aku monju inti lata aku turuna munit lo tono maloti kropi la bangre turuna akor pi hailo angke sonjib rongpi lata mondol lo angke ramon rongpi pula ke turuna akor telo la sontot si aku hunesuri rongpi pi pula ke jogona rongpi diofo injury bon la so menda dak bokok lo he angke hatching rongpa la ke borobabu amunit lo pusi litum anke same copy to bangke principal secretary anke PCCF anke GM highway GM khanta ilitum pajiram eto la bangke talam la odak pen si reply arjudam bom lo reply long ibon koram lo mane noanda reply bang long letter lo anke last bangke compensation pi bom lo pusi arjulong ilitum la si ene at least ating pen pute jong si itu hola at least ating pen jong si identify nangi amunitum kan identify back nangi pute mondol tuma poria ado along ke badu sitame illegally long le apata semalong le la penon la 4 lane national highway la bangsua forest reserve krong club si semarji pu along la pumane bang pu bang kietum tangka compensation kecipalong nunji apan joy pen potara selam organization la song ni itu celang si pini la so pres mit padolo nang itu manong palo la si pres mit malam the bang ke la ko lo kedang tang tarik truk mati jong tarik truk ani nilitu anana horjan forest reserve long tarbang the ka sai deng lo pen non lega song la puali la na horjan reserve forest long la sona lam i klang det pensinil tum ke song ka song pangcheng lo cethana me nilitum ke song cheng la ke ko emisi le sona prang alam lo de kajulong pe nilitum ala alis ke doer lo he amen kupia frama ke la su ekta lo
notification transport road and transport highway notification on dolo hai like dated 14 February 2022 and get thekar pen la Karbi Anglong Times Hills Times sorry la dalong si peklang la nang and get list angton taladak dolab lo hai la so look at first complaint itum ki pi la ke tarik truck March 2022 Joint Secretary Phansi itum amen mangeneli enang kok opinion ni lana ni pen ke itum bangke en edet athe latum action enzima po alam pen si itum Hong Kong rina terang pi po amendo laki SK munit angke Junis crew ko bangke laki turun rong pi a ponsar lo angke dak benting ti po dadu lata turun rong pi a munit lo pusi nang kithan lo ha identify lo hai itum si identify la bangke ni lutum kroi kri po lam ben si bang so sai deng lo la pen lo bang so ang thun lo tarik kri ini ni ni lutum siam han panong si pin pura lo la paji orang thuro la pen ini Karbi Anglong rat han puthot ki pachini thu ang tung media hoi pen Karbi Anglong Women Justice Forum hoi pen na tum han pirang ke mai ki phapona ko tige la belo jege damtang dipen ro phangcho alangli police ri deng pen mate lo en order mari deng pen aringa buke so pen iti ko nang puthak sini to ma song pen bangke ini la to channel hoi pen si kanu ave Karbi Anglong rat pen lo en order to ma phan mate police asam police department to ma phan police ro pachini konti Jadi tu Frangsia bangke Karbi Anglong Women Justice Forum hoi pen bangke ningduk pi khangjang lo pen ningduk lo kikalitang dipen ro phangcho alangli police ri deng pen mate police custody long pen ki kona pot tha pot bangke la pen adun thua bangke alangli apran ki dam nang ta la alangli ke chok che do kan de la ta kapre galang sitame pier the ka chongda du nang ko chongda de te cholong le pukamat ha pen a joine alangli hem konglong kate war bang lo mate driver lo driver pot si driver tumke konat ma passenger tumke hang pun ke dunang kok lo lagi okol gari bolero tak ho auto tak ho bus jot kali driver mate gari kate war tum an ke la bangke passenger tum nan mang ke hang ke dunang ko hala tu pena jok si hala bang so arni stame halang li stame la so gari kate war dun ki tunji pu long bangke komande amuni da tum kang hu phan ke dam di puka lang li ke chini ne la pen komande amuni tum thai no kam choklam nandi phan lang chini lor pale ki dun la bukali seta ako pai ki lang no pena jok alang li ki dun ju pena jok komande kang hu ingchin kang hu pusri tum lang details bang long pon ingchin kang hu alang puri dun lo ka joine pot si alang li phan ne pon lo hala kang hu e ka tuma bang phan ke arenga hu ta pa solo ne pa so se ne blu ne la ta chini ne lang seta me chisikar lo la pen gari hem pusta me chipudun lo la pen hala kang hu e ka tum sta me chethan lo alang li bangke thang apa badai be bu kon det ang bong seta me law and order mate police atum bangke ne pon check si arenga hu pa so si tuning rialam ta ajule dat si alang li Hamren district jail ke le an along bangke alang le apran dun dam nang jui lo apran dam nang jui putha ka long bangke upine ake sojong sido pulote department to mate Assam police atuma bang ok reng no det pulote doctor hem ki pona kenang sot stame hala so hot ki pona na bangke ki kitang ki pona son si mande ka le kum ka ki biota ke long dun teng pulote asi ning lu pen si panu tu mi het no sa menili tuma hem along an pale dam si Umri dam di pudam bom mul tame nili tumabangta to warang bong thamke do kapre ka kes konane akyat pulote nini thampi raji rep kes pulote nini thampi re pora tum jela puthai the lana gonta nang ji puji 12 ghonta prek nai puji e 24 ghonta prek nai puji stapi polo la ini la puke hok kon chata hu ke hok kon chata joine le alang li phat men ala dak ulu go che thana dak tum nek dam lo hala dak pen bo thlang suban lo bo thlang suban ha court ke puthai lan pipolo papra ba statement pipolo en pami me dak la pen kang hu tum je sekar era phi hala gari amalik same che thane era phi pipolo la da kroi credit ke la so si bang la si bipol gogoi pa in charge botlang so thana pia sala phan ar phan bangke
arpu pen pasun bek nang ji la pen arpu phan ka pasun dia long bangke ni tu masong Karbiang Long Women Justice Forum pen bangke pasun sete ka bangke ni tu nge chisong ko nang kok po la so na batai ni tu polis apun nang ka chenek ni tu rong so rada so tu ke ni tu ke chak on de ni tu ke inglong khai so po si ni tu ke ludem lom det u te win hang li bi long yip te lang tu ma tha ta hai la so ka ma tha bangke chok che aposi ni tu la so put thak bangke ning samse la pen ala family tu ma phan mai asam police alang tum tamela a family phan bangke immediate mate prap jin belang tum han la so ki thilo putha ba ki thilo bang ke ing tho thek thek la si kereng lang tum han bangke lang tum han compensation pinang ji la pen la so bipul go goi bu phan bangke ar pu belang tum ting than kon thek nang ji hala pa thilo ke pare thelo ke la si la kereng lang tum han ka kang sai si ke nang ji pu ta lang sia sakuri da pen than thek nang ing than thek thek borote la se ala ke asam government ke ni tum ke kon dem lo tum ke alang tum han ke ni tum ning sam selo hala hello la panjong selang tum ni tum di mana teng pe la ke Karbiang Long arat phan si pachini lo ni tum ka din man pe la teng men nyong selang tum so people go goi phan ar pen kha thek hote a ho ka kang sai asam police long sam me do la pe law and order tum ra phan ka kang hona ke rai do bang ni tum bang ke la ke ma tha pon thek ko hala sinal tu channel pe ni tum ku pon ji ro pangcho alang li phan kinep dam vek la ke ulu kunci outpost pen rampiari alang tumsi ne tamlo adak ne dampen boy thalang so mate or hatlang so police station along an nangpale no adak nangpale det pen api halakang huvek atum alang phan lo je labang so munit ken la gari nangkate wardun cho nitum kang huwa long bani tum la haya hom mu ke van la ken nitum alang phan pachini ne khali mane nitum along gari na pa haranang tum khang bani na pe tum khang wan sri tum khang chot aposi la phan bang ke nang pon nang ne ba ada yan nang ne osi panalang le tum ji convince pe melo konsita la in charge oc people go ke do ko pa pe na jok si le dat lo ama sinang chiru thu phet lo la si pini la anang bong sita me nilitum pen ning duk si pini lang tu phana ko la bang so pherang tu mai ni tu fe so long ta me pha pon lo la si kisung ke povek atuma phana bangke la ke ka chenek ka holo apa badai ave pin ma sia ki pinang apot family atum phan compensation bi vek tangi asam government atum pen la pen asam police atum pen la pen ke hala ki ka pathi lot along aju arisang ho mate la so long department atuma ka cherap do ko dalang tuma phan aina teng pen arona teng pen retar lifti adai ke do vek atuma phan bangke inside pa me kanangji la pen hala police atum ka chene ka holo ki thidang an hutame atum mi hem jong tame hamre dharna do bom honala a hemasor ki thidang bang a hemasor ka lidang ki pen ro hemasor tame ning jelo je ki thi unu hut tame hen kap tak thok le sini tum news long ke thek bolong lo asi ning dup me itu ma phana ka chene ka batai asam police atum ta ison men pathedet so lu phan ki rang ren long tame justice bi thek the non son ko na ne achi theng kheng long thi dun lot ta justice bi thek the non son kang huwa long adai do dun ko ke koi pon tha ba long tame a justice bi thek the la ba ase din a justice bi thek the dat bang ka asam police umta government mate department ke do arli ave la pen aron ave law and order atum pul asam police department atum ke rada phan ke ra akam se lang atum ke service long lo a training en pen cheng lo konat ko pdium se lang tum ja kong charge ak nei ke la tum chini pa me se ta me ko pi posi public phan rai re ka ta public tum thi du na ver public tum ma phong ki thi du na rada phan ke ra atum kali kulote alang atum asa kuri ke kilometer aron ta ave la pen a ot ta ave a potsi la ke chok chevek la non ko thlang so u si lo bipul go goi kubo bipul go goi ke alang li osi dangali osi abang ave phi in charge ke abang lo ke osi alar in charge ke pekang ko munit asi alang osi binong dangali alang in charge so ti alang la ana risk en pen ku pi posi alang public phan ko som si ke treat nang alang niom chini ne pen alang ari deng pen non ala so munit thinang ko hala bang sini tum bangke alang tum hat koison lo la si department atum asam police tum nyong sini tum hana ke rai kali public hana ke rai akang sai pi thek thek pulote department itum nang ne asam police department ke rar phan ka pasung chora department ke nitum ke nang ne nitum Karbiang Long ta ni me thang atum ta ham phang song pan chenglok song ke klem atum ta do piglo se ta me hala tum han ta important pi pe alang tum important pinang ji ke ko alang tum hok akachong hu kali ka kalang man details anang ji la pen 24 hours abong kala tum ke men ke court long padam phik long le
Alang tum fan details and pamina statement along pen along kami en nang di court pen hok lo la hello